Denge gel, denge Kurdistaniye. Şınavendan düşen radyo denge gelden başkodarın heceyri 28 مجدار 2025 این دی بروکسل ساعت 8 لا مدده امنو چین سرس و پیشکش بکن دم آزادی ره برا Revberiya tevgeri bu vesile salvegere çulu haftan ve buna PKK daxuyani goşan. Cejna berxodana netevi ligeli kurt reber apo şehidayın doze piroz geru ev peyamda. Em ketine salvegere çulu haftan adamızlandına PKK ku peşenkliya tekoşuna hebun azadiya geli kurt ger. PKK bava keserukati brola xoya diru kirabu. Geli Kurdistan adamızlandına PKK ve ki berxodana netevi uroja parti piroz dike. Emji ve cejne beri her tiştileri berapo şehidan geli Kurdistan'a gelen Ruşrata Navin u cihane jinan u hemu hevalen apoyu piroz diken reveberiya tevgeri ve berfrehi bahsa tekoşina PKK u deskeftiyen vekir u ev peyamda PKK veki parti ek şehidan peşketiye reber apo PKK veki parti ek şehidan penasekir ve boneye em hemu şehiden şoreş u demokrasiye brez u spaslariyek mezin bibirtinin em bezelali dibinin tekoşina meberiya şehidan peş xıstiye cihe xoye diroki girtiye rel bergele azad jinen azad volatek azad umruvaniyek azad vekiriye iro geleme dve riya azadiye de beriya pevajuya ayşti u civaka demokratik peş vediçe bila kes guman neke ku geleme ve dve qonağa diroki de tekoşina azadiye de biser bikeve bu baveriya bu azadi u serkeftine em carek edin roja berxodarane teveyi u roja partiye piroz diken em bankla herkesi diken ku ve roja diroki becoş hevi u hesten tekoşine piroz biken Belgodarınca geli Kurt çulu haftemin sal ve ger adamızrandına partiya karkere Kurdistan'ı PKK be şahiyan peşvazi kiren. Legelik bajarın Kurdistan'ı u Türkiye cejna berxodaran neteviye hat piroz kiren. Şahiyal Ahmedeli Parka Şeyh Şamil Bağları hatı darxıstan. Hevseru keri xısna Ahmede ya den parti Abbas Şahin liver axivi u peyamda. Ev romana ku dikutin bedaviye iro ve güheri tevgereke ku demokrasi avadike. Pirozbahiya Luvanej ve peşenktiya rexsına DPP hatı darxıstan. Şahi be duruşmaya ayşti u civaka demokratik saloneke davete hatı darxıstan. Pişti rezgirtine sinevizyonek hat peşandan o axaftın atın kirin. Linavçaya giyadin agiri jib sedan ke jibu cejna netevi piroz bikin meşekeli darxıstan. Parlamenteri den parti sırı sakık liver axivi gut F5 sale kurt jibu nasleme u zimane xo berdelin girandane. Le edi dive devlet devji inkar berde u hukuka kurdan nasbike. Pişti axaftınan şahi bigiredana govenda devam kel. Linavçaya muşe kopeşi cejna berxodana netevi be coş hat piroz kirim. Da xaftınan de cejna berxodana netevi ile hemu Kurdistaniyan hat piroz kirim. Le cizra botane kelejana piroz bayed asla heri jorda bu. Le ser tekoşina çulu heft salan ya tevgere azadiye sinevizyon kat peşkeş kirin. U paşi gel cejna xoye bigiredana govende be duruşmayan piroz kir. Lidun avenden rahayeci şahiya cejna berxodane hebu. Yek navçya hilvan ya din navçya rahaye juanan be fişeken havayı cejna netevi piroz kirin. Xalke batmaneji be coşeke mezin cejna xo piroz kirin. Netereli Kurdistan'ı gerek bajarın Türkiye'ji cejna netevi be coş hat piroz kirin. Li Mersin'e juanan cejna xo be fişeken havayı piroz kirin. Li İstanbul'eji be peşekte juanan meş hattılar xıstan. Cejna berxodana netevi li gerek navenden dinin Kurdistan u Türkiye'ji be coşeke mezin hat piroz kirin.
لرقه و تبقى جي ججنا نتویی هات پیروز کردن ل اکادمیا شید امار شیخ آباجار رقی ببونه 27 مجدار سال بگیره 47 من دامزراندنا پکی که ججنا برخودار نتویی شاهی کات دارخستان شهری کانتون رقی شهربان قصد اندام سازه و گله کسند مشتر شاهی بون جگیری هفسروی کل مجلس رهبران رهبری خوسریا دموکراتیک آ روجاوا حسن کوچر آ خافتن کر او بها گود PKK partiyen dünye klasike dühündüre ve de mekarı bu şoreşe ke bir dozi şoreşa jın azadi çant perverde u fikreki ava biken گیشتن و آسته کوچرد دوام خفتنا خود اشاره به بانک رهبر اپوژیکر او گوت بانکاوی آشتی و جواک دموکراتیک د چارچوب شورش نو د وگوهر نک استراتژیک و بیردوزیه سیستم دموکراتیک الا باکور شات سوریه خود سپیروی پیش خفتنا حسن کوچر کوما هیلین جودی یا گریدای تفگرا هلال زرین گووند گریدا شهری کانتون طبقه او کوچبرن افرین شهبایجی شاهی اکلوارگه و ورزش دارخص دایکار شهید عید او زیلان هاجر محمود آخوی اوگود آوابونا پکی که مینا مشاله که بکور یا آزادی رونی کرد تکوشنا پکی که او بردن کو شهیدین و دانش بو گلان بونه ریبازین جیانه اندام پارتیا سوریه پشروژ خبات یوسف جی ججنا برخوادار رتوی پیروز کرد اوگود تکوشنا آزادی یا دومدار ده سرکفتن المزن بخاربینه نوش هم بونه او ده مش آزادی یا کوپک که آوا کریه بدومینه ده داویا شهید کوما چای کرمنچ او کوما شهید فداکر افرین استرال شورش کری بود ججنا برخودانا نتوی لیبیانا جی هات پیروز کرن سیاست مدار جمعتاک ل چالاکی ده آخری و ججنا برخودانا یا گله کرد پیروزکر و بانک له herkesi kir کو دریا سرکفتنه پشگیری بدن تکوشنه کوما دنگ بیزار ده پیروزبایی ده درکه سردکی و بیشتاری استرانه کوما گووند گریدا چالاکی حتی ایواری دوام کرد لعالیدر آمده کرانج bu پیروزبایی هفته کارون بانگا تبلیبونه هات کرن Paket daraze ya yazdemin jali AKP و MHP پیشکشی مجلس هات کرن پاکت دaraze به سرراست کردن دربار چارەسەرکردنا جدایی انفاز یند دما کووید 19 de derketine hole derkeve peş. Serüke koma parlamentoya AKP Abdullah Güler pişti peşkeşkira paket de parlamentoya da daxuyani ekta. Diyar kirku ev seraraskiren infaze net seraraskiren ki afuyeye. Deve çarçove de bu süce emberya su yeke tirma 2023 hatirekirin pişti 3 salan ve garibin derkevin girtigeyin ve kiri u serbestiya bu kontrol. Li servi esasi ve dgava yekemin de 5000 udnava pevajuye de bigişti 89,000 hükümxwar werin tahliye kirin. Her wad pakete daraze de derbarê jinû ve nivîsandina rejimên disiplînê yên parêzeran hêsankirina deynin pîrîman de guhertin tên çêkirin û ji bo kesên ku li nava taxan û cihê cemeweriyê gulle bera havayê didin ceza tê zêdekirin. Dîsa ji bo kesên baweke derveyê qanûnî di trafîkê de tirimbêleke bisekinin tevgera trafîkê asteng bike ji saleke heta 3 salan cezayê girtîgehê tê pêşdîtin. Belgûdanên Jarasiyemîn xwîn çû ser meciyê rojnamavan Hüseyin Aykol rojnameger Hüseyin Aykol dema li mala xwe ya li Ankarê di çardê cotmehê de xwîn çû ser meciyê wî û rakirin nexweşxaneya Sincanê. Têdawiya Aykol li vir didome. Piştî du ameliyatên hatine kirin di
sihên aykol de enfeksiyon derket û niha li beşa çavderiya awarte de tê derman kirin. Hat zanin ku şevedin carekêdin xwîn çûye ser mejiyê wî. Bijîşkên Hüseyin Aykol got ku ameliyat bi xeter e û bi wê bêyî ameliyatê rewş bişopînin. Xeteriya li ser jiyana rojnamevan û nivîskar Hüseyin Aykol ku sê caran xwîn çûye ser mejiyê wî bi giranî didome. Rojnivîs di derbarê êrişa li ser kor merde agahiyê nû da. Nûçegihanê Rojnivîsê têkildarê êrişa duh ya li ser bîrên niftê yên Kormar ya li Çemçemal agahiyê nû parve kir. Li gor vê welatiyên li herêmê ragihandine ku êrişa duh ne biriya balafirên bê mirov pêk hatiye. Êriş biriya du mûşekan füzeyan pêk hatiye. Nûçegihan ragihand ku êriş li ser qada gazê xwezayî LPG hatiye kirin. Di nav du rojên borî de ji sedî heftî hatibû valakirin tenê ji sedî sih kar dikir. Nûçegihan dibêje di êrişê de tu ziyanên canî çênebûye. Tenê ziyanên madî pêk hatine. Ziyan gihîştê sê qadên veguhestina gaza xwezayî. Ji bo parastina bîrên niftê hinerdakirina gazê hatiye sekinandin. Niha destêyek ji Wezareta Elektrîkê ya Iraqê û Wezareta Çavkaniyên Serart û Binardê ya Hikûmeta Herêmê ya demborî li qada bîrên niftê ya Kormaran lêkolînên li qadeyê dewam dike. Heta na kes êriş negirtiye ser xwe. Belê godan cemen çend servisî bi pêşkêş kirin ana xatirê we derbaş.